Evar baş bahsa rojya İro'da di tawaran digelwede em dişopinin tawarayeke Rojavayê Kurdistanê piştî teqîna ya Qamişlo gotê de nêzîkî pêncî û heft kes şehîd bûn, nêzîkî di sidên din jî birîndar bûn piştî wê navê veberatiya Xweser hejmarek ji kesin û berpirsên yên peywendîdar ji kar dûrxistin. Ev pêngav bû cihê dilxweşiyê ji bo hejmarek ji kesin yên Rojavayê Kurdistanê beşê dî jî dibêjin tu guhartinan di praktîkê de nake. Di tewerê di dua jî de berdawamiya karvedanên û rengvedana ya kudetaya pazê tîrmehê em ê behs bikin got sive biryare komcivîneka mezin were encamdan tê de her yek ji cihepê me hebe biryar dane got bejdar bin diger AKP HDP jî nehatiye behskirin ji bo mijarayekê jî ji Silêmaniyê mêvandariya Hecî Efrînê rojnamevan em dikin ji Qamişlo jî neşezaza endamê komîtana avendî yê PDKSê digel me demin demê we baş destpêkê hecî ez jem te dest pê bikim. Ez xwazim yekê zanim heta ji xêsî dibîne ev guhartinên got di postan de li Qamişlo çêbûyê de bibe cihê rehetiye ji alê xelkê de û wek sozek be dilê watê kevcî de got ev bûyera Qamişlo dubare nebe. Belê. Spas bo vîvandariya we bêguman yani bûyerekî wekû ew teqîna Qamişlo goroda têda hejmarekî ta şêst sivîl bûn şehîd û bi sedan kes birîndar bûn. Eva yani bûyerekî got her kes li ser wê werê sekilî ji bo çi çawa bûyerekî wiha roda ne tenê cihetin emnî hemû kesin pirsgirêka siyasî eleqedar dibin xelkî sivîl hewalatiyên etiyadî yani daxwaza lêkolînê kirin seyarekî awiha got bi taqemanî û li nav bajarê Qamişlo çalakî wiha roda daxwaza pirsînê kirin çawa ev çalakî hat rodar bi rastî jî asayîşa Rojava lêkolîna xwe li ser vê bûyerê kir û encamekî daxuyanekî fermî li ser hemû ragihandinê belav kir û têda sê kesin got di nav silkên asayîş û trafîk ji kar dûrxistin her wiha jî biryara qerabûkirina ew kesin got ciyana xwe li dest dane di nav wê bûyerê da biryara standin. Çi belgeh dijî va kesa hebûn got hatin dûrxistin? Yani ihmalkarî bû wekû tiştî hatî daxuyankirin bi hinek ihmalkarî û ne ciddî rawestandina ser erkî wan wekû li ragihandinê hatî belav kirin. Eger tişkî veşartî hebe em agadar nînin lê tiştî ku li ragihandinê hatî belav kirin derencamê ihmalkariyên va kesin berpirs biryar hat standin ku ji kar û wezîfa wan dûrkevin. Dibêje bi tenê bên dûrxistiniyan jî eger ihmalî hebe ji ber rehê welatiyên sivîl tê de hene gerek werin muhasebekirin werin dadgekirin. Bêguman ewa yani ji kar dûrxistin ewa pêngava yekem hesab xastine îcar hinek biryarî din li pêş wê hebin ez texmîn dikim wê bêguman yani ew biryar çawa pêkwarê çawa bê ragihandin ewa aîdê Wezareta Navxwe û Asayîşa Rojavayê. Belê ez berê xwe dim Qamişlo cem neşat zaza heya çi xêsî hûn dibînin dûrxistina hejmarek ji kesan yên peywendîdar di postên yên hestiyar hesas de pêngavek baş wek PDKSê. Di destpêkê de ji xwe sersaxî bo malbatê milletê Kurd hemî sersaxî bo şehîdê Kurd û Kurdistanê bi giştî û sersaxî taybet bo malbatê şehîdê komkujîna Qamişlo şefa bo kesê birîndar. Heqet derbarê vê mesela henekê de teşeûbat gelek ji vî mewduya nekine lê mirov dikare teşxîs bike ya ji telxîs bike sê beşa de her sê beşê henekê jî girêdayî ne bi canibê emnî ve girêdayî bi canibê siyasî ve girêdayî bi canibê hiqûqî ve ya jî zagonî ve.
جلو راجي ادبجم رو تشخيص بك دور خستنا واك سي هناك اويات تاثير سر قرار سياسي نك اويا بالعكس دي ديار كرن د جانب امني د او اداره هناك تحمل جانب امني كي وقت جو چند کسی هناك او چند کسی هناك جي نجه قرار سياسي و تاثير واج القرار السياسي وقت جو دور دخي د دي ديار كرن انه او تحمل جانب امني كي د مساله هناك ده د جانب السياسي د جياز بغوت كم جرك نأف كسي هناك ورن دور خستن دو دنيا دجي تشتكي متعارف السرهاية وقت جو حكومتك قدر خود زانبه قيمتك خود زانبه ديمقراطية شوائه كي بكار بين ياجي باش مثلا قدر قانوني بگره جرك استقالات وقتي حكومت ببانه ياجي استقالة وزير داخلي ببانه ياجي استقالة سروك أسايشة قشتي ببانه أدبجم دو جانب السياسي دا أفجي قردايا جانب حقوقي دجي أدبجم دور خستن آفا كسي هناك نتنه قرداي بانه جرك جانبه جرك أف كسي هناك توشي محاكمه که طبعا کار ورنه لوکلینک و گوتی کورودول سرچه وبانه دابانه دیار کرن انه اف جوانب انا که چل سروانه که چه تومت هاتیه کرن حتی خلق کی دل خلق ما راحت بجلو راجی من ادبجم اف گردان انا که جیاجی دور خستنا سه کسی انا که گوش درجات ده ایگو تاثیر او سر قرار سیاسی نه یاجی تاثیر او نه که سر مساله او لکارینینا تو تاثیر و تداعیات و نه که پیش روجش بو مساله او لکاریه نبه و استکارم دیار جی بکم اوه نتقینا اولا اوهات زد خلال مها كده بلکه شش تقینه بیرنگ هانا که چبون هر تقینه جمر دیاره او تمیجی فاعل مجهوله اوهات ده دیار کرن اب اداره گوی نروا وشخوا قلت تبنجه روایجی بوینا کنینه انه اف نقادره مساله او لکاریه دهندره کردستان سوریه ده جیب که و ندکاریجی تحمل مسئولیت پیش روجه بکی دورخستنا فان کسان جی اف جی نسر بنگهک دموکراسی دست پیکریه گوریفت کش بم محاسبه کرنوا کک نشد اد بيشم دور خستنا و کسا هنا که وکی کبش فیدا هاتن کرن اگر مراد جانب خوی سیاسی دل میزنه و الا دور خستن گرک دور خستن سر استک بلندتر بانه ناف کسا هنا که یعنی انا برپرس ترافیک چد معادله سیاسی ده تشکیل دکه یا جی برپرس حواجزات چد معادله سیاسی ده تشکیل دکه یا جی بردفک یعنی وکی ناطق بمعنى پیوندیای بهتر بالیه اولهی عالیه امنی هی پیوندیای بالیه سیاسی تنه عالیه او نیل أولهي مؤسسة سياسية جد بردا مسؤولة مؤسسة أمنية جد بردا مسؤولة دست يكمين تشت كرك برپرسي أصايشة قشتي أو بردا مسؤولة دو أمين تشت وزير ناوخوة كي وزير داخلية أو بردا مسؤولة سيامين تشت أف حكومتك وأنها خصية وكي حكومتك كي دستلاتك أو بردا جي مسؤولة يعني أف جانبه هنا كتونك رجال پارچه بكش بر أويا حمي قرداين بسيستمك وأف إدارة السريحاتي آوا كرن سیستمک دیاره فریه و مزنه حیان هاش هون اعترافی بیناکن او سيستم نعم اعترافي نجو مثلا اعترافي نك شو اعترافي بينك مش بنلسر بنجي هيك روايه هي او نلسر استك ياتي او استانك ايش دانوستاندن يجي خلق جو يجي ملت توكي كرد يعني هالبجارتنا تشيكنا الياتنا هالبجارتنا ابيد الصلاه هناك بقوات سلاح وبوكات جشنكا او ايرو قوتي دستلاتيات كي بمعنى ايرو قوتي ريجيم خوشي حاضر اما برام خوشاشي نكن ايرو وقت قو تقينك تقامش لو دچه دبه هر چار دزگين او لكاري ايجو قامش لو بري ودبن او حميد بردا مسؤول جبر تنسيقك امني دبا كسانا كده هنا ريجيم حاضر حميشه واي خو صوتور حاضر پيده و اداره خوي ذاتي و حمي و قوتي حاضرن هر وها محمد الفارس ومجموعاته ويناك فجلو راجي من ادبجم تحملها اساسي تدريجي هي بالنسبة لجوا أطرافها ناكرة لمسألة أساسية ريجيمة مرو ريجيمة توان بارتكي باشيويرا سلطة الوكالة يا سلطة الأمر الواقع أو تحملها بمسؤوليتها أنا كتكي نابي ناكوكي ناف فير روايا هاني هي ناف تشروكا هان ناف داخليانية جوهند بيجن اگر تنسيقا أمني نابرا فال حرشار آليان هبه حكومة سوري بيد محمد الفارس وجروباينا دقل جروبين ين مسيحي ورجيم شمال دفرين كردي هف بيمان خو أرمانج بك يعني أد بيجم ما بستك بهاي تند هرمي كردي ده ما بستك بهاي وقتي سياسية أو جي إنجام أبو ملات تيجو خلك تيد منطقة ده ديموغرافيا منطقة بري هاتيا جوهرتون هر وهاجي الشغل أكد بالسري أو ديموغرافيا أنا كاستمرار بيت جوهرتنا وينا كده دو تسيد واقع كي وكي حالة سياسي إنه بالنسبة أفطر في هاي دستلات قبينة
تصورات ماذا شي قال لك جانب هذا تشتري بكرن او خوشي دوش تقينا غير لك وكي اوفيسا بارتي ديمقراطيك كردستان سوريا هاد يار كرن او فيديو انا كي بلا بو كي بيغنا كاربو جلاورا جي امد بجن اف ادارات هنا كي جي اف مجموعات المسلح يا جي ميليشيات المسلح برجيم التحمليه مثلا او لكاريه دندري كردستان سوريا دتك بله كاك نشد قال مدمينا از جار كده فقر مسلماني جم حجي عفريني كاك حجي اف كسنگو هاتن دور خستن تب هيوانديانا ببويري وتنا بونه كبش فيدا بورين برسخا دوباره بك برسامه او بو گوتنا نشزازا اشتر ودگو هزم اف كسنگو هاتن دور خستن وقت برپرسه ترافیکی ین بازگاهان یان جی امبشن حوادثه تو پیوندیاینا به بویره و تونه اف کسانه هاتن دور خستن به تنش بو کسی مزن ج تاوان ورن امبشن به تاوان بدن خیانی کرن بله يعني پیش همو تشتی رجاوی کردستان ده حالت کی شر دای لهمبر داعش جبهه کی برفرا و جبهه کی حدودی کی يعني دريج ده حالتی کی شر کی گرم دای و مواجهه کی بحدود لهمبر افریق خستنا تروریستی داعش بردوامه يعني او بيرا قول قامش لو تشي بويا وممكن اللي قال لك جي دوباره ببن تشيكي دجين قال لك حساس دا افري خستني داعش تشالاكي خود كاري بيك بيني و هدفي خا ريل برفابو يا ربي هدفي خا من وكو نمونه بله. يعني الولايات اوروبا رخصتنا الروسي داعش تشالاكي خا دكي لا المانيا كير لفرنسا كير لتدفرا كاك حجي لتدفرا للجيهانه اشبه في العراق وسوريا كس كميون تنتين تقاندنا نعم من ما بس مونيني يعني ما بس منا كميون المزنن ما بس من جو براستي اف رخصتنا تروریستی داعش قال لك تشالاكين جور بجور قال لك ولاطه بيكانيه ایجار دولات کی دا یاد دروجاوی کردستان گو حالتا شر روشا شر بردوامه و امبیر نکن هبونا رجیم هین لقامشلو و ام لحدود ترکیا و پیوندین ترکیا و داعش برچاوی هر کس کی جی آشکره بو ویجی ممکنه هر دو هز بتایبتی رجیم و حکومت اک پارتی کار آسانی بو و چالاکین وها بکن و گمان هنه گوان دستکی کی راستوخا یا دانا راستوخاش بو پیکارین آوه چالاکی پیک بینی ها كرتشوا كار ريل بر دوباره بنا في بويري بكرن جدا بکن بورين دروشكي جفي اواي قوت بحث كرد الشرد وداعش بهزل دفره لسر سيناريو كردستاني چاوا کار ریل بر وان جورا بویران بگره يعني البت اهمال كاري هي يعني حتى حكومتها خساري ووزارتنا وخو اسايشا گشتي روجاوا داخيانيك بلافكر و او اهمال كاريا گو چه بويه بتوندي لسر وستيا و رخنكر و هنك برياردان لي دبي ام في بوياري تشاوا شرفه بكن يعني ام جبوي برجواندي كي حزبي تسك ام في بوياري وا شرفه بكن ام راس نيني دبي داستي كي لبرجواندي گشتي ام في بوياري شرفه بكن يعني ام تدبيري كي تشاوا بستينن واكو كرد رجاوي كردستان چاوا امی بکاربن روجاوی کردستان جی چالاکین وها و بیارن وها بپاریزن اف گرینگ بومه یعنی تدبیری می اولهی و چبن تکلین ناو هزن سیاسی کردستانی چاوا بله بله پرسامیشی افو وقت نرینا تو کروش نمافان تنزیکی ربابراتی خسر تچاواد بینه باشش بو چرا سرکرنا و روشه وقت پرسی گوتن هاکرن بله يعني بيوس الجار كدن ام ليفاجاري كي لسر روشا روجاوي كردستان بگشتي بكن
يعني أمي تشوا خطاب خي نتوي بكن يك هلوست خي سياسي أمي تشوا بكن يك أمي تشوا الهمبر دجمني درب بوستن أمي تشوا أم بين همو إمكان وطاقة خاطئ خدمتي برجواندي اجتماعي قشتي أمي تشوا الهمبر رخصنا تروریستی داعش بوستن أف بو ما جرينجا يعني تشالاكي أف تشالاكين وها وأف شهيدن قوبون قرباني أف برينداري قوبان قرباني دبي أبا دافعك بي قو يكتيا هلوست بله ازمونا انها گو روجاوای کردستان هي زياد بكين حجي چاوا اف ازمونا نه گو تمنينا چند سالكن چاوا کار فدش هرما کردستان بمینه گو ازمونا اینا درف برنا ولاد بتري 20 ساله هي بيجومان لهر أزمونكي نقاطي بوزيتيف هنا ونقاطي نيجاتيف هنا يعني إيجابي وسلبيات وهبن أم وكو رجاوي كردستان هذا الرجاوي كردستان بهذه خوي سياسي بهذه خوي عسكري بجواكا مدني تشير نقطين قول برجواندي قشتي يقول أزموني هرمي كردستان هي دبي ام و ازمونتي خن خدمتي روجاوي كردستان اوا جرينج بوما ام زانن چاوا روجاوي كردستان لبرانبري ماترسيكي مزنه هروها باشوري كردستان لبرانبري و ماترسيه يعني چاوا اف ازمون حتى روجي ايرو خبره وبريه تشتنگو لبرجواني گشتي چنه اف خالد دبي مرو بتيخ خدمتي روجاوي كردستان جي او کسان گوهاتن دور خستن او سه کسانا سوازم دیسا که به پرسش تبکم او کسانا گوهاتن دور خستن براستی او کسان توانن یان راستو خوا او اهمالی کردن یان کسان سروان رانه يعني أبا برسكي نافخوي أسايشي ووزارتي نافخوي براسي وكو روجنامه وانك من أقادر لهمو تفاصيلي أو برياري نينم منجي وكو هر كسكي لراقهاندني أو بريار خان قو أفكس بنا بله بحكم وياكي بترتني ذكر ببراتيا خسر كاك حجم مخصص به پرسشته بكم بس ديار زانيرين ين كويرتر الجمتتنا زبر خبدم قامشلو جارك دن بوكو از وياكي جي بپرسم قالو افكسانا كو هاتنه دور خستن ونابين كو بينغاوك باشه ديساس حازم ياكي زانبم بينغاوك باشه برف به جيكرنا او ديمقراطياتا كو كانتون بانگه شاهدكن كيك دلشاد يعني قصد خازم تشتكي بزرالي بيشن درباره في مصلحة هنا كده من ملاحظات نيسر مداخلة حجي هنا إيروج نمونه دبيجي دبي كردستان سوريا الجل داعش تأريش يجي وجود الشر كده راسته هجرم في حالة هنا كي وكي نمونه برب شعب بسطين اللي دبي مقارنة كي جد نقبنا ويا كردستان العراق ده جي لكن إيروج كردستان العراق سر جبهة 1000 كيلومتر شر الترور يرتكي شر داعش ده اللي أو تقين بيرنج هنا كي يجي بيش ويا هنا كي شمات كردستان العراق ده نابل جبر مؤسساتني هنا أو مؤسسات هنا كي متابعة كأمنية أو متابعة أمنية بشكل جدي وحاضنة سياسي وحاضنة ملات جيرها آنها تندوی کردستان روجاوا در تایبت کردستان سوریه از باور دکم حاضنه سیاسی ایروروش اداره ذاتی و پیاده او مؤسسات مسرفه او حاضنه آنها که بخونهشتنه دبن نوی او لکاریه را ادبشم یاشی لشکریان چار خلق کیمش منطقه تمام کوچ برکر و خورت کیمت منطقه دنهش دبن ناوی و گوتی حیات سیاسی ده از باور انها اگر سر مجاری کاک نشد درخصنا بان سه کسانا تدبینه الگوراگ هندنا آسایشه دیسا سوزه کاک نشد سوزه ده کردن ین روجاوای کردستانی گو امنه هوانا پاراسی افکسن گو تقصیری کرن هاتون درخصن از ندوه بخوری دمت تشخیص بکی یا تشخیص بکی درخستنا سه کساده یعنی بردفک و چه تأثیراوی ناکل مسئله اولکاریه هبه که کتر شد یعنی برای نکی مرو واقعی به بردفک ثانیه وکی ناطق اعلامی درد که مسئله روزنامه‌نویسی ده دیار کردن یک دو سه حادثه دنیای ده چه به ود دیار کردن او چه تأثیراتی وی ناکل اولکاریه یعنی مسئله يعني ترافيك شو تأثيرات وتداعيات هناك مسألة أمنية وباراستنة ومسألة حوادث زانة فجبر ويك يجي أدبجم أفيا نجردا بمؤسسة أمنية كامل متكامل ومؤسسة باراستنة ومؤسسة أسايشة ومؤسسة ترافيك ومؤسسة يعني وزارات وجردا هنا أفيا أدبجم سر أستك بلند جرك محاسبة وبنا أفكسه هنا كأجو سروي أستا بلند
توشی محاکمه هاتبانه و براسیج الپیش خلکه هاتبانه محاسبه کرن نه ایرو گوتی سه کسی گو جهه وانا که دبریار سیاسی ده تنه یت ایرو وانا که در بقی عملی تشکر که را بده دیار کردن نوبای من گاردن که یا جو خدای گراوی من کسی بر پرسه به مسئله اجبار اوای نتنه تحمل مسئولیت کن اوای جزء اکش مسئولیت تحمل کن له مسئولیت اساسی لسر و حکومتها سر و اداره هانا که سر و مؤسسات گو خستیه دستهلات بزرگل سر خلکی بله گلک اسپاس نشازازا اندام کمیتا ناوندی پدکسش قامش با کی زندی تدگلمده بو گلک اسپاس بو حج عفرینی جی روزنامه‌وان نزدیک ج ربابراتی خسر روجاوای کردستان سلیمانی با کی زندی تدگلمده بو گلک اسپاس تورد دوا یا بحث روج د دست بک پشتی به ودانکه دیسان سلاف تور دوی بحث روج و جاری و گو ماماجه بکرده تور یکم ده لسر باکور کردستانی و ترکیه پشتی هولا دربه یا پازه تیرمه مها بوری یا نسرگفتی هجمارک جه کاروادان و رنگودان و اینا حیائی روژی بردام دکه بریار سبه میتینگک یا برفره جالی AKP و هاتی بانگش کرن وره کرن تیده هر یک جه به مهبه آماده آخوا نشان دایی گوته ده بجدار ببن حیانها ندیاره گلوی هدفه بجدار به یا ناش بو بتر آخافتن سر و مجارش دیار بکری و میوانداریا محسن قزل قیام کریه پارلمانتاری بری یه اک پارتی دمیت باش که محسن اف جوینا یا بریار سبا وره کرن چی گرینگیاوی هیه جارا اول طريقه تركيا دا سي بارتيين مخالفين هف تيم برهف يعني بعد 14 ساله نزدیکی 14 ساله AK Parti لسر اقتداریه نابینا مخالفت اقتدار ترکیه حتی به گاوی زمانه که نخوش دچار دهات لهف ندکرن ایکی دگو رشیدی دگو سپی جارا اول سر مسئله که لهف کرن که ورن برهف و به هفرا اوی خواه مروفی همو کن اسطنبولي والودري بهذا الرسمه كي يكتي اوي نشا هم تركيا هم جي دنيا يعني جرينجاي نا بتني اوي بو اك بارتي جهبه ومهبه نزيكي هبونه بله جار اول اوقاس نزيكي هبون بطيبتيجي جهبه اك بارتي جبوك جهبه و AK Parti حتى بقى لسر جلك مثلا لهبنا كان يعني جابوري بقرا حتى مثلا سياسي مثلا كولتوري بقرا حتى لسر لايسيزم بقرا حتى سر مثلا اسلامي سر مثلا كردا وكردايتي منا رشوس بيجي هاف جدانا جبهن ديجي جرى اول او فرق جداينا بين اخو جهه فقط دان عليكي و اي ورم برهف نكهف جبهن ديجي أبد التاريخ تركيا ده قبل 1923 دست بك حتى قبل راس شاب وراست أو قصد نزيك هف نبون نابي بقاس نزيكونا بان حرسياليان ولو دوري هدف هيد كفن بارتيا جو رجاء حري بر هجمار حري بر هذا كرد دنگدانوا بله إنها قام مروف لهدف اللي دنيره هدفتني كردا رأينا دين هدف يعني دناف هدف دا بتايبتيجي قالك رنجين جهة تركيا هنا تايبتي هدفيش قرنا بجاز بارتيا كردانم جخوا هفسروكاتي هي كرد تركيا برانيا و قوات اللي دنيري مجلس دا جروبا و برانيا و تركن أبي و وزير ملت وكيلية و نا بارتي دا جتن عينية جبهن ديجي از بقوات الجمع ببرسي هدفنا بارتي كردايا بارتي تركيا سوسياليست تركا وهندا جروبين اسلاميست تركا جدا نافدانن جلك فكرين جهه هاتنا برهف بارتي افكرنا و هدف كرد جدا نافدان راستيه كرد نافدان اما چند كرد ناف هدف دان او كرد ناف جهه دان دناف AK Parti دا جهنم بله پرسامی سرکی او بو اف پارتیا گو بشی حری مزن
کورد دنگ دانینه تنابینه بقاسی گو اک پارتی حیا گو نزیکی جهه به مهپید به بوی قاسی جی دوری هدف دک هوا بله يعني tabi اوج دوری هدفی او ترجیح هدفی هدفه گرک گاوا دوی ولاتی او شوا 15 تیرمه داربه چی بو روزک سردار درباس بو هیزن پکک آوتن سر قرقولا لسر هندک پلیس خانه گلک عسكر هاتن کشتن پلیس هاتن کشتن او شری بردوام دکن یعنی اگر عالیه که تو بیجی شری بردوام بکی تو عسكر بکوجی پلیس بکوجی و رخ داجی بیجی از دموکراسی دخوازن مجی بان مجی بکن اجی ورن هدف کشتن کری یان جی پکک کشتن کریه جبو ولاته که دموکرات تکوشینه بکن اول نمینه هذا گرک تجعول دیجی وی شری درکبی او کسی گوگرتن سر قرقولان و عسكر کشتن يعني جرك لدياربكر اگر قاوا هدف ديجي داربه لدياربكر قاوا او ميتينج اقدمك برينها تشكر بون ديجي داربه اگر دوی میتینگ دا گوت بون ام دیجی شرع چکداری نجی و ام دموکراسی دخوازن ام یکتیاوی ولاتی دخوازن رنگ اوی جهه ببا یعنی حتی بگاوی بری سپار هفتی خزیرانه کرد و ترکا همیا رایدان هدفی که مثلا کردا دوی ولاتی به صلح و صلاحیت وره حل کرد اما پشتی 12 خزیرانه دوی ولاتی جاردی فکر که دست شر کرد و هدف جی دی جی وی شری ناراضی که خویا اساسی نشانه ده دست به که حتی وگاوی بدله که دودلی افتشته او شرمزار کردن بیشتر شر و فلان و بیوان این هجی بیشتر دموکراسی دخوازه ها تا هم پری دموکراسی داربه بکی ها تا هم پری دموکراسی شرع چک داری بکی قد فرق نکه هر تشتی عینی منه هذا هر دوشی بریا جهپی و بریا مهپیجی اک پارتی تلفونا ام بیشتر سروکی پارلمانتی کرو پشتوانیا خوش بو حکومت روا نشاندان و دیجی دربه درکتن بله بله یعنی جو خزات اون سه یعنی چی کسی که وی ولاتی ده پارتیه که چی سیاسی به او ده پارلمانتیه ده جی گرت به دیجی دربه در نکه و جو خو او گرش خورا نبیج از دموکراتم از فلانون بیوان یعنی اوه ده طبیعتا و تشتی ده هیا ده جه هدف جی و دیجی و تشتی در که پارتی دیجی و تشتی در که اما یعنی ویگا و تولی دنیری ام ده بیجن اف دربه دیجی اک پارتی چی بویه ایدن قد اگر دربه سر کتبا قد تأثیر دی ندکرد تأثیر هدف ندکرد تأثیر دی ندکرد نوسایه یعنی اگر اف دربه سر کتبا جرا اول اوه همو هدفی گرتبان سرجی کردن ام حمود زنم جبهن دیجی اق پارتی چند دیجی دربه در که هدف جی به مروف خواه به کتلا خواه به انسان خواه به بجارتی خواه به گندی خواه به جوتکاری خواه گرک در که سوقا دنکی که بلند حتی به گاوه دیجی وی تشتی نشاده بان ناراضی بونه نشاده بانه که مزانی با راستی جی جبو که حتی به گاوه چند دربه وی ولاتی چیبونه بره بالوز مزن سری کرده کتیه بره مالا کرده خرابویه حبسخانه دیار که هیچ حافظه مدایه 12 ایلون چه هاتی سری وی ولاتی چه آنی سری کرده چی کرنه انواع تشتا باش دزانن جبهن دیجی اول مسئله نه مسئله اق پارتیه نه مسئله جهپی نه مسئله مهپی اگر تو هون همو ام گشت وی ولاتی دیجین انسان سیویل انسان که باوریا به دموکراسی هاتی اگر بلای که مزن اوسا به سر دموکراسی هاتی به ام فرق و جدای قوی سیاسی حمول عالیه که دنیرن شرع چکداری دیجی سیستم دین عرضه که او رابن پاریزوانیا دموکراسی بکن نه پاریزوانیا شرع چکداری و کشتن پلیس و عسکر یعنی حتی وگاوی ام بیجن به هزار پلیس و عسکر هات کشتن کرد رزگارتر بون کرد مسعودتر بون کرد زنگینتر بون کرد کیف خوشتر بون نه وسای کرد جی نخوازن دست به که حتی وگاوی نخوازن او جی دیجی دربه درکتن و بانگا میتینگات کنش بو شرمزار کرنا دربه لی اک پارتیه نخواز بشدار ببه یا ایرو بریار کمجوینک مزن سبیل استانبول ورل درخصن جالی اک پارتیه و جهپی مهپی جی هاتن بانگش کرن لی هدف نهاتی بانگش کرن واته او نخوازن که هدف تبلیوانا ببه بله اجی وید بیجیم از دی بیجیم اگر هدف
ناف وی دمیدا یعنی ناف 20 روز برین ها او darbe چی بود ناف 20 روز حتی وگاوی به کماسی 20 عسکرو او قاس پلیس هات کشتن yani HDP eğer diji va kuştuna jî diji va kuştuna va askera û polîsa jî sekinî ba gote ba ez darbe naxwazim ama ez şerê çekdarî jî naxwazim şerê çekdarî darbe çend xirab e şerê çekdarî jî ew qas xirab e ji bo me û ji bo Kurda û ji bo Tirka gote ba sibê HDP jî ew ê wir ba ew ê serfirastir bana jî kes ew ê hemiya wê ban kiriba edêne ba ser serê xwe ser çavê xwe ama eğer tu dijî şerê çekdarî der nekevî aliyê tu dijî darbe derkevî kes nabêjte tu samîmî qusurê nenerin ew dîtina vêga ve hikmetê وسایه چی بکن؟ نرینا اک پارتیت نابین گود به هاندر دبه آجوتن دبه دافع کش بو هدف بهتر جدا به بهتر جی خودور خش اک پارتی یعنی هر دم دبیجن اب کسانا جدا خوازن نابین گو اک پارتی ولو ولات پرچه دکه بله نه وسایه yani eve AK Parti çenç velatê xwe hez bike ew qas her halde HDP'lî jî hez dikin eger ev welatayê AK Partîliya be ew qasê HDP'liya ye jî ev xwînrijiyane çi ye nihe refên grûbên HDP vêgavê sempatiyê nîşan dide grûbên HDP ku nêzîkî PKK vêgavê şerê çekdarî çi menfeeta we digehe HDP an digehe Kurda ev rav bêjin bi dengekî bilind bêjin derkevin meydanê bêjin şerê çekdarî xirab e darbe xirab e ama şerê çekdarî jî qasî darbe xirab e ev ê bêjin problem diqede evet çendin car behsaveye که کرنه gerek peyvajoy aştı carek din dest bike gerek aştı velat çe be بله آشتی اره کی شری چکداری که اوش چکو سلاح خود دینه و آشتی چه به آشتی چه ماچنه yani آشتی ها بوجار دیشار دست بکرن بلا چکو سلاح دینن و بیجن ام ایدی مسئله خود بسلح و صلاحات ام حل بکن ام باوریان و دموکراسیت باوریان پارلمانتویت فرم کرم کن کسنا بیجی هون چما تین صلح و صلاحات آشتی ویتشته آشتی اگر تو رابی حتی باری پلیس عسکر بکوجی اوی چه آشتی چه به او بگومانن گو مافین کردان ورن ورگرتن پشتی دانا چکان سپی دینن بر بیجن جبو چاره سرکرنا مثلا کردا بله نه مافی کردا اجی وساد بیجم yani مافی کردا gerekli kağıt kespi binivisin mafya kurda Türkiye içine 10 madde binivisin eğer hükümet ve sulh salahati neynici ve gavet fermutu her şeri çekdari bike ama eğer ev mesela ve gavet Türkiye kurda be sulh salahati mümkün be hal kirin tabiçi bu şeri çekdari bike kes tara sulh salahati nake بله مفکر سر کوم جوینا گوبریا رس به ور دار خصن اف کوم جوینا گوته دعوا کرن کاک محسن خصل خیا از خازم که زانبم اف بانگشا بردوام یا اک پارتی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جبو مابوناد میدان ده جبو چه ودگاره اف پرساهنی هیم ترساوینا جدربیا لشکری یک آدن هه بله yani ev ters ev vega ve riske her tim heye Livi walati ve ne mesela İro'ya gerek Livi walati hamu partiyen siyasi fikri xwe en ciheb dene aliye ki sisteme ke ne ava bikin be hevra yani evroke ev tişte dici Tayyip Erdoğan çi bu yasbe ev एक दीवार जी एर्दोगान एवे दिजी विजी तश्ते कोसा चेवे जबोन दिजी एफ सिस्टम दस्पे कि حتى वगैरह खराब हाथी आवा करन एव जी बेजन अक पार्टी जी बेजी वर ام بهبرا في نهوه چکن ام بیجن قانون که اساسی به نهوه چکن پروبلم خویدی همو به صلح و صلاحات حل بکنه اما اگر وی ولاتی دا شرع چکداری هبه هرو خوین برجاندن هرو عسكر و پلیس بین کشتن کسی نکنه و مثلا سر اوای دموکراسی رونه به پیوه خلق جواتش قبول نکنه پروبلم جوایه اف درباره شر چکداری دگل پککه ل درباره دربیا لشکری تو ترسیه گو دربیا کادن ل ترکیه چبه او ریسک هر تم هي يعني هندي اف سيستما خدي وسايات لفي ولاتي هبه اف ترسه هر تم هبه يعني بينغا فينجلك اساسي في حكومه دافيجا جبو كو evet tamamen jihole rake ama ev risk demek دريج ev hebe بسا ويا كتكرن كو جبو لهشتنا ترسا دربیا کادن یا لشکری حتانها به صدان کا ساتن گرتن به هزاران هاتنه درخستن کسندی جهاتن من چاف کرن زدی و که گرک چی بکرن جبو کو ترسا دربیا نمینه
yani ev olsaya eğer velatı ki خودینه که او سرکتبانه 12 ایلونه 210,000 انسان گرتن نواندا 50,000 دار دکرن نزدیک میلیون و نیف انسان جوالات خورفیان yani او رقمین ویگا ویل سر داربین عسکری گوات بدنری operasyona ve hükümet برده و بچوک مایه herkes او خوب پاریزه جبهون دیجی کسی که آلیکاریا darbe kire ve hem fikri bike hem em bejin bi hayata pratik gerek hemû bên ceza kirin. Ev şûnawana Valadmîne AK Partiya çawa karibe ezmûna van kesan cihêwana dagire ji bo ku welat û dewlet pûç nebe her birêve here. Mele bürokrasi ji xwe Türkiye pir zêde ye yani 10,000 20,000 jekê bi tiştek nave yani işên devletê ew ê bimeşin ji xwe gelek zêde kadro di dairên devletê de zêde hebûn dewsa wajî bi milyona insan bêkar hene ew ê mutlaka sistem nûh bê avakirin û li ser çarxekê ew ê dewam bikin. Ez xwazim derfetê ez bînim berdest bêtir ji bo ser rewşa Bakurê Kurdistanê û guhertina navendên parêzgan heta çira deyekê xizmeta welatiyên deverê dikin. Tir ji wê yekê hey golîskek bi ji bo AK Partiyê ji bo em bêjin wendakirina dengên Kurda. Min tam fam nekir sualetê. Derbarê guhertina navendên parêzgeha yên ku biryare di demeka bê de were bicîkirin heya çi qeysî xizmeta xelkê deverê dikin. Yani vega ve em bêjin li vega ve devlet hêdî hakimî her tiştî dibe yani politikayeke nû jî tê avakirin heta vega ve derdor em bêjin rojhilata navîn ew politika devletê meşandî gerek tişt ê bêguherandin ku em dizanin gelek tiştên politika devletê di destê wa darbekara da bû jî heta vega ve hem xistina tayara Rusya'ya bigire hem hatta peywendiyên Türkiye, Suriye, Kürdistan, Irak'e aliye din PKK, şer û filan û bêvan ji nû ve ew bê dîzayn kirin devlet demeke nêzik de ew hêdî rûne ser bingehek. Hin çavdêrn vîskar behsa wê yekê dikin ku li ser daxwaza MHP hatiye kirin guhertina navendên parêzgehan. Çawa yani MHP'liye ew kiriye. Bele. Çawa mifam nekir. Daxwaz ji AKP kiriye bo navendên parêzgeha were guhertin. Yani hadi kad ha ne yani tren ne MHP'ye yani MHP و CHP و yedici daxwazê AK Parti jî bi xwe kêmasiyê xwe dibîne yani di vê meselê kêmasî bi xwe dîtine ku heta vê gavê çi kesê em bêjin xwedî ne liyakat be ketibûn nava tişta de îro şûnda bawerim ew ê wisa nebe yani ew ê her tiştî nû ve ew bikin dîzayn bikin. Belê gelekî spas Mehsen Qesilxeya parlamenterê berî yê AK Partiyê ji Diyarbekirê gelmede û bawakî zindî gelekî spas. Spas xweş. Bîner hêja spas bo jî hetan ha hûn bînerê me bû. Bimîn xweş şede.